Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Mayros nga napoluan, putot ti sanglay. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, taddan makabulan, sipud, nagawid akong dito Pilipinas, kalpasan, itin nagpanagbali nga DH, one of domestic helper, sadjay Hong Kong. Idi mariknak manong nemi, nga maulawak, idi mariknak nga, masikugak. Oh my God! May saak ka nagiti biktima, iti ado nga biktima. May saak ka nagiti ado nga biktima, iti kinaulpit ti sabali nga puli kada tayo nga Pinoy. Nga mapan makigasang kasat iti balasyo taaw manong nemi. Tapno lang makalungaw tayo kat mapante agpatagabo. Wan, rinamas nak ti amok nga inchik, iti agtrab-trabawok sa di Hong Kong akas domestic helper. Kat saan kon ngenrinyo pa iti kontrata, ket nagawid ak dito Pilipinas, iti sidong ti asawa. Ken ti may isang anak mi a pinanawak. Ngem ti makadakes, kas na ko nakitay manong. Aw, makabulan ko pa ilang nga nakabakasyon. Masikukak. Sigurado na sa nga ti asawak nga ni Cardo takimputot man. Ini maamuan ni Cardo, kas taon iti pungtot. Anya! Anya tako lang, Mayros? Masikog ka? Hoy, sigurado nga jackputot. Asino? Ha? Cardo, asino ti ama ti apot? Asino ti ama ti sigog mo? Asino? Makawanan na, Cardo. Tadyak impod no nga dagos ken ka. Ang lilipot! Jak nagay-ayatan. Jak nagay-ayatan. Rinamas nak ti amok nga inchik. Nalilaw nak! Pakawalan nak kuma. Pakawalan nak, Cardo. Para greg mo na itang sikog mo. Nangig mo! Para greg mo ti sikog mo. No kayat mo mapakawang ka. Pukawam data nga buwisit ini tiyan mo. Nga putot ti sanglay. No kayat mo nga naornos lat tatibiyag tayo. Masapol nga matay data nga sikog mo! Manong nemi nagproblema, siyempre. Nutong palek, tibilin ti asawak. Uno saan? Inyuman ko na ito'y manong nemi kininana. Awan ti basol ti anak ko, iti tiyan ko. Lopejak nagayayatan nanan. Kasano nga bin tinapasama kaya? Sa mukha di nga pinadas, ti nakiranget. Numakirangetan. Amangan no, nabayag ko man, nga na isang petak nga may san nga nalami sa bangkay nanan. Kinabayag ko man nga di magaan. Hindi hapi nga saan ka nga nagipulong ka nagiti polis. Kasano ko ma? Impang tanak ti inchik. Papatahin nak nagipulong ak nanan. Kasano nga ruta na ako? Kasi di ko nakitahin nanan.
Ibilbilin ni Cardo nga sawak na panagreg ko. Ngamawan ti basol ti anak ko iti tiyan ko. Sangkot nung harabitan ti magregreg kay kuana. Ay ngim sana kaya ti asawam. Kaso no, isun today ta ti poon ti kadayon nga pag-apaan. Bari magbalbali tumitlaeng. Iti pangedeng ti asawak na. Bareng nuawatan ng tumitlaeng tinagbaling nga kasat ko. Dahil tatikang kanahin ko inaudaho at iti Diyos. Gapoy di day to'y manong nemi kaslasawan iti turong ti bihag ti asawa. Ti saan ko pa nang paregreg, ti sukog ko manong nemi nga putot ti sanglay, kini sumaten ti pagbabartekan. Ha? Awan ti bibiyang ko! Hindi ako manibibiyang ko. Hindi ako matibibiyang ko na saan ko manaputot ti sikog ti asawa. Ako bibiyang yo! Doon data ti magbagayo! Letseo! La! Rumuar ti malalaki! Pinatay na yo! Ipagbagayo kita nga saan ko po. Ako bibiyang ko na saan ko aputot! Agtal na ka kardog, agtal na ka kuma. Saan ka kumang basbasawang kasta, rabiin? Nakababayin ka na kita karuba. Happy kami nga nagbartek ka. Nagbartek, ha? Gabatrasikit tinakam ko, Meros. Kagasem, ini nagtip-tipel, nga jak pulos malyaw, kinsimagid ini sa bali nga babae, bayat nga awag ka dito, denak. Yapsigangin din tinanglipot kanyak. Di ka pulos liniputan kabayatan nga awang ka dito. Idadda ka sa Hong Kong. Yapsigangin tinanglipot kanyak. Saan ko nga, saan ka nga liniputan ko nakmat? Diyak nagayayatan, dinapasama kanyak. Nagtepelak do pa'y nalaos unay ti ili ko. Ngayong adda ka idjay nga gangganas. Agpapapas kayo iti kaduam nga inchik na maglilipot kanyak. Ayop kayo. Nardo, awatin ko man tinagbalin nga gasad ko. Diyang nagayayatan din na pasama kanyak kunak manen. Ano nga saan? Napod no saan mo nga nagayatan? Hapi nga di mo kayat ka rin marigreg ti buisit nga sigog mo. Ha? Agbutin nga kumay ti Diyos, Cardo. Hindi mo amo ti magbagam. Iso nga nakasakit ti riknak, Meros. Nasakit ti nagam ko. Nasakit ti maliputan. Nasakit unay. Ay! Rumwar! Nasino man ti malalaki ka na kayo! Talnakag kuman. Pangasim, magtalnakag. Sa nga siyak na karkanitan nyo! Rumara kayo! Ano ko matbibiyang yun saan ko putot ti sigong ti asawa? Rumara kayo! Nagbalin nga naggulo na ribok ti biyag min mano. Wan, kasi ti may sagundawa ay nagapon, ha? Nagapon kiti eskwela dalili nga anak ta. Nagmi-meeting kami kanigiti padak nga parents. Kiti tapay lasangbat mo? Kiti nagsapsapa ka? Nasapsapa kay kalumat nga nalpas? Ha? Nasapa ka kalumat na nalpas na meeting? Kapay nakalang sumangpat. Nagkapuwak pa yan iti doktor. Nagpa-check up. Pina-check up mo, di buwisit nga si Kuk mo! Imbus ko mga parigreg mo! Diyak to parigreg ko nakmet. Huwag gayam, Cardo. Ada napindas nga, nasa pulak nga, pagpwestuwak, iti negosyo tayo. Nandiyan ko man negosyo? Nalipatam ka din titulag ta. Cards. Titulag ta. Cards mo na talaga. Paangaw ko kang etiquette. Nga gabo ta, adasang kabasit nga urnong ko, iti pa nagtrabaho iti Hong Kong. Iso na ti pagpuunan ta, ngagnegosyo iti empanada. Ana? Empanada. Ano ma? Uwen. Iso nga, dulaki didig iti umay gumatang. Ket mabaling ko nga rugyan no bigat. Ket bayad na ta,
Pag naktumatan ti permit uno, lisensya. Nangik mo ka di? Nangik ko. Empanada. Negosyo. Kwarta mga rod. Ha? Amo nangag? Kwarta mga rod, kulak? Kwarta? Anat pangusaram di kwarta? Nakamagam ka di pa ilag, no? Anyat pangusarak? Ibartek mo manin? Pagpunak laeng, pare no makabruta. Isugal mo? Pati ka di sugal? Nasurutan mo? Nasurutan pa yun, Cardo? Ang mga numandamdama, madamag ko nga. At tapayin kabit mo? Tapay. Ha? Si kakadilang di mamayat, manglipot? Cardo. No agbabayi akban, ket patas talayang nukan. Tapadasang mang matirik na, di maliputan, padasang mamay. Sige. Cardo, urnusan to kumaati amin. Sige, mayatan. Urnusan ti amin. Basta itad mo amin na kayat ko. Itad mo, ti ka sa pulak ka kwarta. Mangted kay ti kwarta ka sa pulak, no kayat mo nga maornos ti biyag tayo. Agtungpal ka kanya, no kayat mo tinasyaat. Nagtungpalak iti anyaman nga pagayatan ti asawak manong nemi kayat ko la maornos ti biyag mi. Kayat ko lang adinan iring-ring pahay nga paragreg ko ti sikug ko. Ken impatungpal ko ti planok a negosyo. Tapno adda pangusarak ti ornong ko a kwarta. Ken tapno adda pamataudak iti kwarta nga para itinaldaw nga kasapulan mi. Ken ti pagbisyo ti asawak. Imbaglaki din manong nemi, tadagos nga gimanar iti panagaramid ko, ken panaglakok iti empanada manong nemi. Ket ni nakadadong ang customer. Taluman, limaman, teman special. Nagbayad kan pa, nabayad pa manang. Special maman, dandarin natin ko, dandarin. Mahinay-hinay lang, mahinay ang kalaban. Ay na, bayadan nyo latan, anak ko. Tapno alalisto. Talong special nga empanada ken ka. Dito yung ti order mo, aning ko. Ano ti sumaro no, talong special, mabitlaing. Ay, nanang, tumulong kayo. Ay, rumabrabi, adumat ti gumatang, mayros. Awadanag nanang, adot ti tinimplak nga maluto. Di pa kadanagak ket no maapektaran ti sikog mo. Iti pa nagpipuyat mo. Di yung ka di mandlaw nanang. Nga to'y anak ko. Ti puto ti sanglay. Ti sikog ko, ti gasgasat ko. Kasta ka de. Uy. Kat dandanin na. Dandanin ko ipas ngayon. Kura ka nagpukaw ti skripta. Kura ka agrayang. Sandali. Kat dandanin ko ipas ngayon ti sikog ko. Nanang, nutoy dati ayan kon, na yaw awan mo dati skripta. Dito na Gara, sandali. Okay. Napananan. Turururu, nalapsak. Oen manong nemi nakaganganar ngagpaiso. Kaling bilang ko nga rito'y sikog ko na dindan ni ko ni pasngay ket iso tigasgasat ko. Dandan ni pasngay ko ni JC. JC ko na yun? JC to ka di? Iti panagan mo? Iti puto tinchik? Anak, nanang, tangiwat mo? Anak, puto tinchik ay magbagayo. Ay, sorry kasanunto nga roden no
Kasanong tungarod ng ti pag-impanadaam no aganak ka. Daka ito na. Isuro kayo itong agtempla na nang. Ken no kasano ti alisto nga ken napintas nga panagluto. Kano aganak akton, daka yun to palang ti karamid. Basta tinasken, ket sa nga sumarding na ito nga negosyo. Alawan anak, ket sapay ko mata agbaling nga normal ti panagpasngay mo. Aging ka manong nami nga dimtengen ti panangipasngay ko ti putut kano ti sanglay. Uwan manong ti bagyamanak ket sa anak anarikatan kadi may nga gundaway manong nami abambantayan ni Lili nga anak ko. Ti kapsat na. Idi agsangit. Lili, pagkikita mo basit na ading mo ket ni jak mapanawon ti bubrak. Uy nang. Ay, gusto na ading. Saan ka nagsangit, ha? Ading, ang kagsangit, no? Ano ang kagsangit? May kanta, karagahin ka. Tita, saan ka nagsangit pa yung ating ko? Nanang, amangan na mabisin ni JC. Kadadada na laitay. Ay niya. Hey! Narijay, ala ni Tatang. Ala, ni Tatang ni Jay. Pasartingan nyo man, tibuisin gobeng! Makatitin ng tibid na! Pasardingan niyo! Ala, nakariingin ni Tatang. Agsardin ka nga minin, JC, ading ko. Kini umain ni Tatang. Yung kaskas di mo't manong naming sang agsardin ti anak ko. Pasardingan niyo ko nak, ano saan? Umay ko ibaut-baut akas lato ka! Nanang, ala nanang. Isikan ti umay mang pasardin kini JC kit ni umay ni Tatang. Umay na ka no ibaot akas latukak di ading ko. Buisit! Ganyan pala ti problema yakit nagsardin mo ti pa nagsangit ni JC. Dinisturbo na tiniimas ka turog ko. Siga man ti mas turbo ti turog na. Hanggang pagdat. Pay ngamin nga maturog ka pa ilaing ti kasto nga oras. Kung makadadakan ti trabaho, ngagpasada ko maiti tricycle. Anya tayo namin, dinakman, bisita na kasta. Dinakadada nga bisitan, mayros. Ha! Kanayon ka mapuypuyatan, tanya nga rod. Kanayon ka matlatang nga dati pagsusugalan. Kaduwang pa ti kapit mo. Sumarte ka! Kaya't mo ti ikugtar ka nga gina, ha? Si Iwo baka nakanatang ang busit gubik, ikugtar ka nga duwa kahit mo! Deta, nagsangit man ti anak ko. Takasaw nga saan nagsangit ka, nagpik sa taulim. Nagsangit man ti buisit nga ubing! Pasar na kami data nga buisit! Sika nga buisit. Sika ti buisit! Ano, nata ko nam? Sika ti buisit! Sabi yung bagbagang buisit ti anak ko, ta isot gasgasat ko, ti negosyo. Nga isot ipang bibiyag ka na tayo. No di mo pasardeng. Iyadayom kanyak. Tano di mo iyadayo kanyak. Mga numay ko bagkalan! Mga numay papatay ko! Iyadayom! Juan manong nimi masansa na kastat mapaspasamak. Yam amak ko lang talagang bagkalan ni Cardo ti anak ko manong. Uwan na ibaga na nga, baka na itong palan na umay na ibaot ka nung kaslatukak, Diyos ko. E di ayan, tinegosyo, impanadaan, manong nemi, dumanan di kiti customer. Ala, ad naman itan nga gimanar, kaadan na, placard kayo, placard tayo, mayroos anak, Jesus Impanada. Mayat man, Jesus, putot, ti saglay, minalang mo. Ay, tanak mo, anak ko ma. Tiapo ko, kadawarin ti reklamo pa yung yang kakompetensya tayo, nanang. Nabayagan nga adan permit tayo. Ket, inagan mo pa ti anak mo, ti inaudi. Nga inaudi nga anak mo, ti negosyo tayo. Gaba tayo iso ti gaskasa tayo, nanang. Apa anak? Diyos ko, kailan ti ba pinagtibayo ti barukong ko. Nabati ni kapsat sa balay nanang. Nga da sa ni Cardo. Nabartik ni Cardo. Kita niya kumano kasta. Nanang, tawagak ni Lili, itamit laing. Amok noan niya itan di mapaspasama ka na kuha na balay. Ay, Diyos ko.
Dagas nagparparig na kanyak. O mga nuksang sangit man ni baby kat na bagkalan ni Cardo. Manong Nemi, husto tinagparik na kanyak. Anihan nga nagsaem, Manong Nemi tinapasamak, nakasasay mong unay. Tanagbabartekan di asawak ni JC nga anak ko, Manong. Sigon kinilili, inagaw kano ti asawak ni JC. Sana intupak idadatar a semento. Na itaray ti ospital ti anak ko, Manong Nemi, ngimsahanin nga nakalasan. Natayin ni JC. Pinatay ti asawak ti anak ko. Kat kastahon ti panagladladigit ko. Nang na kaniyak, Manong Nemi, ito na kamansayagan ti anak ko. Oh. JC anak, napainam mo na iti panawan, tabasit man lang nga panawan. Tinaito ding tapno, makapagsarbiyak kay ka. Impatag kahit hindi ko danti amin anak, jak pulos pinanunot ng gudasan ka, idanda ka pa ilangin di tiyan ko. Nupay sikat ibunga ti kinataksang kasat ko nga nag-abroad. Ngamawan ti baso mo anak. Kit impatag ka buo. Nga ipatpatag ka. Unay-unay, Jesse. Nga nagbalingin na ka na pudno. Kan naimbag nga inakin ka. Kada kayo ti kapsat mo. Ngaman yan tirangkas ti panahon. Na di naman lapulos yung palubos nga agpahot, di pa nagserbikan ka, anak. Di pa nang iparik na kinidunggo kinayat ti may isa nga ina, iti anak. Anak, di kanto pulos malipatan naging kasi bibiyagak. At dakan tulat na kaniyak, iba't patag ka, Jessie. Iba't patag ka, unay-unay, anak ko. Ado Manong Nemi, nagiti imay, nagipagladingit. Kabayatan ti mansayag. May sapay kadakwada, Manong Nemi, ti kapsat ni Cardo. Makipagladingit kami, ipag. Nagamanak bayaw. Ipag. Saan nga kapot, kapsat ko, ti asawam. Si babalot ita, ken si dadarom. May mayak tapno siya, ti kangrunahan nga, agpagpakasi. Isanod mo kumati darom kontra, kinikanto. Lating hitik bayaw. Ngimsan nga nagayayatan ni Cardo, tinapasamak. Di na mo tinaramid na nga mo tinabartek. Amo na tinaramid na. Sa mga sawin na ita bayaw. Ore na bartek ni Cardo, amunat aramidan na. Napuutan na. Namin adun nga pangtana ti biyag ti anak ko. Ore idisikog ko pa'y laeng. Kanimpang pangtanan. Iso nga lating hitik bayaw. Natanggan ka dilaw na yun, ti puso mipag. Indon may dulin ti bangkay ti anak mo. At danto ni Cardo. Kuyugun to na kiti polis, tapno matandar iti tabon. Isunto amis mo, ti agparintubing iti sangwanam, kadagpakawan. Kandi pagpakasi na, naisanod bunto ti darom kontra kekwana. Dinto nga talumok ng tapusom, nagbasol bayaw, katrumbeng laing, ngay karo na ti nagbasulan na. Manong Nemi, nasakit nga talaga. Ti panakaisina, ti may nga anak, ti patpatig, Manong. Nabayag, ti mansayag, Manong, aging ka, nanadanunanan. Ay, madamdamalaeng kita, intayton idolin ti bangkay ni JC. Nanang, Lily, anang, Lola,
Apay, at ni tatang. Kinuyog ti nga pulis. Akit umay namit na tamdagan ti ubing nga pinatay na. Nanang, Lili, di yung adi mambalin na pakawanan ni tatang ko. Denggep, anak mo, Meros. Lili apok, umay kata, bayam nga agsarita danalang kinitatang mo. Nanang, pakawanan niyo ko man ni tatang ko. Ken na, isanod ko man ti darom kontra ken kuana. Please, nanang. Immas naggarod ni Cardo manong nemi itilungon nga ayan piman ti pinatay ng ubing. Tamdagam ti ubing nga ore idi adda pa lang iti tiyan ko kahit kayat mo nga matay. Tamdagam! Tamdagam! Pagkawanan na ko, Meros. Maghasim. Saan nga siyak tirumpe nga pagpakawanam, Cardo? Saan nga siyak tirumpeng nga pagpakawanam? No di kat ti ubing awanan iti basol. Awanan iti nakem. Awan na pulos ti amo. Ti ubing nga pinapatay mo. Agpakawan ka kinkuhana baring numangig na ka. Pagkawanan na ko mga Jessie. Pagkawanan na ko mga pag-ahasiyo. Pagkawanan na ko. Awanan ka ti asi, Cardo. Nagbaling ka nga unay nga dakes. Nagbaling ka dakes unay, Cardo. Tamay turid mo, ngutangin ti biyag, tawanan ti basol, inosente, awan ti konsensyam, awan ti kararuam. Makawanan na Meros, mga asim. No pa makawan. Kahit nalakalahin ka to. Si papakawanan ka nga. Isunod mo kumatikaso kontra kanyak, Meros. Ngem daytan ti saan nga maramid. Pakawanan ka, ngem tiyak tupulos isanod ti kaso. Ibagbagapom ko nga, iti anak ta. Ibagbagapom ko ni amin. Uwen manong nemi, kastao na iti panag-anug-ug panagsangsangit ni Cardo. Manong nemi, anadamat nga nagarubos di kitiluak, kabot na pampanunutek. Nung nagbaling ko mga nasiyat nga asawa, nasiyat nga tao ni Cardo. Hindi lakit ko mga nagsiyat. Na si bibiyag pailain ni Jessie. Lating-itik. Ngimsang kong isanod ti kaso. Ipagpagabum kumakin ni Lili nga naktala dingitek, Cardo. Ngimtsak tupulos isanod ti kaso nakmanin. Pakawanan ka. Ngim nagbasol ka, kitrumbeng laing ka, gikaro ka. Nasakit. Nasakit man para kanyak no jak man mapatganit tayo tanga kidaw mo. Ken kidaw nilili kanyak. Yung nasaksakit nga amang tinapasamak iti anak ko. Tinaramid mo. Nagsibod tamay sa kriminal. Kriminal. Kriminal ka! Kriminal ka! When manong nemi pinakawan ko ti asawak. Ngem saan ko ngin sanod ti darom no man pay nasakit met tinakam ni Lili. Agsipud ta amana ni Cardo.
Iti agdama manong nemi ket intultuloy ni Cardo tinang ikaro iti nagbasulan na. Ket intultuloy mo met kadananang kinilili tinegosyo mi nga agaramid ket naglako iti empanada. Nga oray no awanen di JC nga gasgasad ko. Nagtultuloy latta nga naganar iti negosyo mi. Ket daytoy manong nemi nga negosyo mi nga empanada tinagbalin nga pakalaglagipak ken nagbalin nga pakalaglag ipami kada di JC nga anak ko. Nga gingganay ta, empanada palat negosyo mi. At imintupulos malipatan, di JC. Kapungarod ta JC's empanada. Ti placard mi manong. Ken isut na ka lisensya. Dito nga rod manong na ti pagkasalitak. Naman pa yaddo di kayo mangbawalaw kanya kini. Tasang ko ang insanud ti kaso. Yung tiko nata nga roden, na sinuman tinagbasol, rumbeng laing agikaro. Tuoy nga rodagyaman nga pagayam mo, Mayros. Iti story, idea, ni Sal de Godal, script by Nemesio Arizabal Ruiz Sr.